लासो फ्यापुला जय मसिया जमादन इंटरनेशनल तामाङ स्पिकिङ क्रिस्चियन फेलोशिप च्यासुबा यांगला युट्युब च्यासुबा जमादन स्वागत मला तिनीला छु यांगला शॉर्ट इंटरव्यू री तिनी जा काब्रेला चम्बागङ बिलाइ छु ग्लारिजा नामसरी खामुला र चुरिजा ngai ngala मेमे ngala आखे है तिनी ngai जा इन्टरभ्यु किनबागेन मुला र रांगनिसे छु इन्टरभ्यु याम आशिषित तलबिसी ngai विश्वासला मुला र आखे लस्सो फ्यापुला जयमसी रांगला स्वागत मुला आखे रांगला छान ठिकै न ngala गणेश बहादुर तामाङ हजुर रांगला जादुगु गरे जामिदु गरे ngala छबाई गोला हजुर जामिनी मुला ए अनि रांगसी प्रभु येशू ख्रीष्ट विश्वास ला कति वर्ष दजु नाके नै प्रभु विश्वासला छि 10 वर्ष दजि 10 वर्ष ओके अनि रांगसी जा प्रभु येशू ख्रीष्ट विश्वास ला भन्दा पहिले रांगला जीवन खाइराङ मुबा ओछे विश्वास ला जिन्जिदा रांगला जीवन खाइराङ मुला ngata सुबन्धन थेबन्धन ngata विश्वास आलादि प्रभु विश्वास आलाजिमा नत जीवन द शान्ति आयाङनी जीव त रोग त जाइने ngata जाइने हरण आदानी छु जबदा जाइने 68 69 वर्षारी 69 री गाई विश्वास लामङिनले हजुर जीवन द आरामे दजी सुभितै दजी नछबन्द अगाडि झाइ जगाड से आलामो बा प्रभु विश्वास लामङिनले नत झाइ जगाड से आरे तेले आरे मुता मामले आदाजी प्रभु विश्वास लामङिनले ngata झ्याबा दजी दजी अझै त देगाई 79 वर्ष तजी तातोंगा त शान्ति जीवन द शान्ति याङ मला सुदे चुलुरी मुबगा चाहिँ पहिला चुबन्द अगाडि 55 साल 53 सालि जाइने 54 सालि मदन तामाङ से जा ठुलो कान्छ जाछि मदन तामाङ बिबजाछि जाइने त्यसै पहिला जाइने हो लाबदा देन छम जु दिमति बा कोरेन छे श्याम दिब कोरेन दक्षिण कोरिया ला श्याम दिब कोरेन छे त्यसै विश्वास लसी दाइ चुरी जाइदे 3 वर्षरी बदलामाल बल्दी चुरी जाने माओवादी से जाने तापदाल देन छम एजन देथे कोरेन देन श्याम कोरेन दे बिबजा दक्षिण कोरिया श्याम कोरेन देन छम विश्वास लामेन दे फेरि जाय ओले किन्जी मदन तामाङ से विश्वास लसी दाजी जाइने 25 वर्ष दे थेयन दे जाइने लामाल बल्दी थेयन दे जाइने गात जीवन शान्ति मुदे परिवार गाला जाइने मुदे छ भाइ नन क्रिस्चियन जति विश्वास दाजी नाम सरी त्यसले केन्स्याम गदे नाम सरी जुजुआल गदे नन ताल देन छम आजै काउन्सिलमा आदाजी तदोन ज्याबान मुला गाता जाइने जुन चन्दबाङ लागि स्कुल जाइने काङला गणेश बहादुर तामाङ गानन नि न चन्दबाङला छ अनि रांगसीजा परमेश्वरलाई वचन गरे हारंसी सानमेगिन मुलो तिनी ngay परमेश्वर भजन ngala जाइने जु जाइने ओज लेखाइ देखाइ आरे बा ताले बाइबल पढ बाल त नि सु सानो जाइने जाजा जाइने वाकमेन तामाङ मदन तामाङ से बाबडिम चु वाकमेन त्यो वाकमेन बामाल बलि त्यो वाकमेन ज्ञानमाल वर्षे गाय हो ला बला ज्ञानमाल वर्षे शनिबार संगतरी ज्ञानमाल वर्षे गाय जाइने विश्वास गरिन किन मुला त्यही ने आनन्द जीवन याङ मुला त न 79 वर्ष त यङै श्रोता गदे आकेसी जा चु अडियो बाइबल जा तामाङ रिन चु तामाङ अडियो बाइबल जा यांगला इस्टर्न तामाङ ल्याङ्ग्वेज टिम बिबा तामाङ भाषा पूर्वी तामाङ भाषा रि अनुवाद लाबा बाइबल अनुवाद लाबा टिम सिजा चु अडियो बाइबल तामाङ रि जा उपलब्ध लसिमन लानन ग्रीन के थाहा मुला परमेश्वर राज्य रि र तामाङला गुङरी जा लानन परमेश्वर राज्य बाबरी जा चु अडियो बाइबल से गेला बाइबल मुला अनि आके रांगसे जा चु काति बेलि सान मुला चु ngay न्यासे मेरगे लामा बल्दी कान्छसी मेरबती रि दामेन देगाइ थेरी जाइने कोलबला सिंग ज्ञान मुला केनि देगाइ जाइने मोटामोटी 2 घण्टा ज्ञान देगाइ न्यासे 2 घण्टा रि ज्ञान मुला अनि आके रांगसे जा गोबराङ अडियो बाइबल सान्ची मान्छा टिका घोजिमो येशू ख्रीष्ट जा ज्यादा विश्वास लजिम रांगनी से दिसमा ngay अडियो बाइबल ज्ञान से पढबला माल बल्दी ज्ञानमाल बल्दी पढाइ ज्ञानमाल बल्दिङल पढाइ माल ज्ञानमा हिन्दी जम्मै कुरो दिन चुजन तिलला पुर्खा यन देला ताम पुर्खा पितागिन देला ताम गदे झुट्टा
जिम जो आगोन आसिन ल जिम बिदासी जो विश्वास ग्रेन ल बजांगाय जाने तुरे वर्ष दजिगाय विश्वास ग्रेन ल जो बाइबल चाहिँ जीवनल शान्ति याङले आनन्दल जीवन याङबडी बिदासी गादा जाने ज्ञान वाङजी प्रभु से ज्ञान विंजी गादा दाबदेल दिन छ्याम जो जाने दादे जो लुइले चाहिँ आइन्ना जो लुइले चाहिँ आइन्ना जो दादे नै लुइ चाहिँ लिछ चाहिँ जो आत्मा स्वर्ग राज्य नि निबाइ बेदुन जाबलाडी मारला गादाडी मारला दिबली मारला ज्यामली मारला दरवारी चापतो गुली गुरो पंच अबरितो जुडप तबलाडी जानी सिसी जाई आत्मा दाइलो शान्ति याङाइ बे बजानी गादे घोसिन दिमाल बल्ली ngay ta de pura din pode adin la ज्ञान बिन बा प्रभु दिन बेसी ज्ञान ला ngay बोला ज्ञान ला ngay बोला ngay ला बडी अनि पहिले जा रंगला जादुगा दे जा बोनबो लामा रिनिउ भनि तिबाल बल्ली पहिले nga छ असे अगोन हरेक लामाल बल्ली पहिले ngay धाम ये लजी ए रंगसे ngay धाम ये कति वर्ष ngay कम से कम धाम ये लसी कम से कम 10 वर्ष लजी गई 10 वर्ष लजी तेर से ठेयन दे छु आदाना भी मिदन छम आदाना बिसी गाय जाने ओदा लामा धाम जी ओला सीता बेदन 3 भाइ गोला लामा लोबजी बम बहादुर हजुर हजुर ज्ञान बहादुर तीर्थ बहादुर ए लामा लोबजी मिदन भाइ से लामा लोपुज गाय त्यसा मेरी छै झगडा जो जाने ओदा से क्रान्ति से लामाल बलि गाई त्यससाली त्यसमयरी थेङेन्दे लामाल बल्ली आलामा बिसिङा आगोन जाने ओ लामाल बल्ली मिदे जम लामा देन छोजी ताप बिसिङा दिम परब्दमा हजुर लामा आखब बिसि गाइ 3 बाइ गोला लामा लोब्जी हजुर लामा लोब्जी युला छोबा यसेल मारमेन बिप छोबदिम देदा सि गाइ ज्ञानयारी छोसगाय लाब्जी ज्ञान बहादुर जन्जम बम बहादुर तीर्थ बहादुर कोलासिता प्रेम बिब्जा जेनी बोनबो समो बाप ते बोनबो इलाजी बोनबो आदानी प्रेम पहिला वाङजी मदन दे प्रेम दि वाइ जब्बन भाइ वाङ छिनछि दिस लाटारी गावाङ बा विवरण दिजा जम्मन दाते जा रंगला कोलदु गदे जमेगा दिजा येशू ख्रीष्ट मुला इसको जम्मन विश्वासी मुला जा जामे हजुर मोबाइल पनि यागारकी जामे हजुर चन्दन भाइ बि जामे कि जा जाइने खबारे खबामा हमारे तातो हुन जाइने हमारे शान्त जम्मन गाला जाइने संयुक्त जाइने प्रभु विश्वास ताजी जी हजुर ताजी लचल याबे थादै ngay ngachal यामे थादै जी चु जाइने तावदल जब ngay दामसाल जोजो आल्दै ngay सब लाबाइ जन मोला हजुर तने गोबाको थिएन सेला अनि ngay सब लाबाल बल्दी मदन तमाङला जाइने ओ जग्गा दे केन सांगबो जिर श्याम गदे जम्मा प्रभु ताजी हजुर काजी गाला नाति गदे नन सबै गोला नाति नि गदे जम्मन विश्वास ताजी सबै गोला जाइने गोला गदे नाति पलादी समेत गाला जाइ ताजी हजुर अनि आके रांसिजा अब खाबा धोइरिजा येशू ख्रीष्ट विश्वास लाउ बिसिजा हर रांसि पाङबारे पाल्दलौ दातेला धोइरिजा दातेल दुर यीशु विश्वास लाबारी नादा जाने बढाइरि जाने आँखा चाहिँ पनि जम्मा जाने गोसिनीमा न्यानमल बढी जामसे चु लिच्छदैरन ज्ञान अजादा जाने आत्मा दाइरन शान्ति याङाइ बिदा ईश्वरका राज्य निमेन शान्ति याङाइ बिदा विश्वास ग्रेन बनाउने गाइ दाबदा देन गाइ दाबी विश्वास जा ग्रेन लबला बाइबलले सुन्नु मिल्दैन बाइबलले विश्वास ज्ञान जा परमेश्वरलाई वचन सुनाइ ज्ञान विश्वास खाला बिनु हैन परमेश्वरलाई वचन चाहिँ त्यो चाहिँ रांसिजा चु अडियो बाइबल आमाङरे द सान्जु जैलेन सान्बा जैलेन यहाँ चाहिँ गाइ त्यो चाहिँ विश्वास अझ बलियो ताबा अझ बलियो तासी खाबाइ जन मलाई गादा हजुर आनन्दल जीवन याङ दि मलाई गादा हजुर ताते दिला 79 वर्ष ताजी गाइ ताते तला आके धन्यवाद रांसि जाछु इन्टरभ्यु पिन्सु जी सुजा तिरेम रांसि अनलसु कलला होइबा हजुर खाना छिन् छु रांसि Simon Patrus Gyam Kapula ए रांसि चाहिँ ज्ञान सान्मुला ज्ञान बोल गाइ Yangla सुगाला Harba Pimba मदन तमाङ बिबदा ठुल कान्छ से कोलसे बचकिन आजी बिदासी Diba Hinna ngay Yeni Kadesi देखाइ पढाइ आले बता दिन बाइबल अझ Sebasi Lama किताब पढाउला बिचु बसबिनमा बिदासी ताते छु याम सँगै जाने ज्ञान मुला Daya Maya Den Santi Yangman Nigai Parmeshwar se Rangla Gren Sakti Gyam These Manba Ansarla Di Sobala Lagiri These Yangda Toba Zamman se Pinba Mula Gren Yal Den Sakti Wacce Java Gun Gyam Nyuiba Parmeshwar da Yangsi Ngosebasi Lama Su Zamman se Wasimam Yangma Sangde Ferang Lasin
लासो फ्यापुला यांला माम नचुरिजा भर्खर ngay आके त इन्टरभ्यु किन्छे मामी चुरी सिउले चुरी यांला जा आखि मामुलाई आखि मामसी जा विश्वास लाबा जा लगभग 9-10 वर्ष ताजी 10 वर्ष ताजी तिनी जा राङनिला गोंगरी जंगाई चुनन इन्टरभ्यु बसी खाबसी मुगा तिनी जा सफलता जी र साच्चै नै यीशु ख्रीष्ट विश्वास लाबा गेजा चान्जुने तामाइ यीशु ख्रीष्ट विश्वास लाबा भेजा राङला सेमला परिवर्तन यीशु ख्रीष्ट जा थारबला ग्यालाम सत्यला ग्यालाम हिन्बा बिसिम मानमा जा थे ग्रेन हिन्ना यीशु ख्रीष्ट विश्वास लाबा जा थे दसी राङनिला धन्यवाद अन्तिम दोना च्यासुजी परमेश्वर से राङनिला लामान मलम दन्छु गाय र अन्त्यरी चुनुन भिलागी यांगला इंटरनेशनल तामाङ स्पिकिङ क्रिस्चियन फेलोशिप जो यांगला यूट्यूब चैनल जा राङनि सब्सक्राइब लसिगो यदि राङनि से जा चुराङमान इन्टरभ्यु गदे खाबा दिनि जा च्याबारी समझा राङनि से मन्ना यूट्यूब चैनल जा सब्सक्राइब लसिमान राङनि से मन्दा सहयोग लसिगो र यदि राङनि से तिलाई प्रार्थनाला विषय गदे मुसम यदि राङनिला नामसरी खासीमान जा ऑडियो बाइबल अनि बाइबल वचन गदे तामाङ वाइला किताब गदे तामाङ वाइ गदे राङनिदा तोबा हिन्सम जा यांगला अफिसरी फोन लसिगो फोन नम्बर जा चुरी दिली खाला राङनिसी जा यांगला अफिसरी फोन लसिगो राङनिदा जा काठमाडौँ ललितपुर देन काभ्रे चु जिल्लारी जा राङनिला गुङरी गन्ना टिम सिजा तामाङ बाइबल वचन गदिदा उपलब्ध लाखमला र अन्त्यरी चुनु बिला जमादन लासो फ्यापुला जय मसीह